Lakini shetani akija kwako akaona kwenye moyo wako umetengeneza tabia ya kutii mambo ya Bwana, ya kutii maombi, ya kutii neno, ya kutii mambo yenye kumsapoti Mungu kaa kwako, nataka nikwambie hawezi kukusogelea. Ndipo inakuja Yakobo 4:7 inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa nini? Kwa sababu matokeo ya moyo uliokubali kutii mambo ya Bwana, matokeo mojawapo ni kumfanya shetani huyo mtu amkimbie, asimsogelee. Kwa nini? Kwa sababu yeye anapokuja haangalii unasema nini, haangalii unasema sikupendi, haangalii unasema toka shetani. Yeye anapokuja kwako ataangalia moyo wako umeutengenezea tabia gani, umeutengenezea utii wa kutii nini. Kama moyo wako unatii mambo yanayosapoti yeye, nataka nikwambie huo ndio mlango wake kwako. Jambo la kufanya kwenye maisha yetu, hakikisha mtu wa Mungu, moyo wako unautengenezea hali ya kutii mambo ya Bwana. Kwa kuwa unapotii mambo ya Mungu kikamilifu kwenye moyo wako, hiyo itamfanya shetani anapokuja kwako hata utamwambia toka, kwa kuwa moyo wako pekee utamfanya asione mlango wa kukusogelea. Mungu anisaidie kwenye hilo, lakini pia Mungu akusaidie kwenye hilo, na Mungu akubariki sana.